için, hepimiz birimiz için tek vücut, tek ruh olmak, sizlere anlatmak. Tanrıça kültüründe Zagros, Toros dağlarında hakikati. Önder Apo'yu İmralı'ya koyanlar ve ağırlaştırılmış tecrit uygulayanlar Önder Apo'nun görüşlerinden korkuyorlar, düşüncelerinden korkuyorlar. Yaşamı, Kürdistan'ı, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu, insanlığı ilişkin değerlendirmelerinden korkuyorlar. Kürt toplumunun özgürce yeniden dirilişini, var olmada ve özgür yaşamda ısrarını ortaya çıkardı. Bir soykırımı önlemeye çalışıyor. Ruhuyla, duygusuyla, düşüncesiyle, eylemiyle, davranışıyla yaşamı durdurmuş. Bireysel hiçbir yaşam yaşamamış soykırımı önlemek için. Kürdün soykırımı Türk'ün yok olmasıdır. Orta Doğu halklarının insanlığın yok olmasıdır. وارد لسر إنسانيته لسر مروفتي أم مسألة دنيا مدى باجتي حال بكن وكما بخازن بقالي خير بكن جوا سياسة خون خارج الكابن اگر اون درست نكابن ظالمن كم مرنا واجب دستامية شاوا معانا و دبي ولادتا بدستامية مرنا واجب دستامية هم سيستم براتية دخازن اگر اون قيمت براتية نزابت ما پر ضعيف تحسيبنن وبين بقاتيام من راكنا اللهم بربام خالد باريس Dengi Gel, Dengi her çarparçayı Kurdistan'a. جنوان نوچه رادیو دنگ گل دم باش ایرو 23 گلانه 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 امی نوچه داویا روژه پیشکش بکن دم آزادی ربر راپویه لمخ موریج بو آزادی ربر راپو کم خبات هات ارگانیزر کرن تفگر جن انجوان و اکادمیا شهید جیان لمخ موریج بو آزادی ربر راپو کم خبات ارگانیزر کرد کم خبات به درشما به روح سارا و بشنگان و خداوند سردم تجدید بشکینن و ربر راپو آزاد بکن لسالونا مجلس گل به تبلیغونه که خورد دست بکر پشتی رزگرتنه اندام تفگر جن انجوان کاجین özek آخافتنا فکرنه کرد پاشی بحث رول و میسیون جنان آد نوا جواکی دکر پاشی جبو پیکانین آزادی ربر راپو بحث پیشنگی جنه آد تکوشین دجی کرد پشتی آخافتنا وکرنه پرسپکتیفین ربر راپو ین دربار جنان ده هاتن خوندن کم خبات جبو آزادی ربر راپو لوارگه و سبیجی دوام بکه که گرتی نخوش جیان خود دست دایی دستور ندانم برای خواه ببینن ارگون اکتوغان لکرتی که ها تکیر داغی تیپا تهجمار دو ها گرتن او خون چو سرمجیوی لنخوشخانه تکیر داغی شهید بو که ارگون جنگیز آی دوغان گود برای من 27 سال بود گرتیگه داد ها گرتن نخوشی گرچی که پیره بو 3 سال ما بونکو تحلیه ببه جبو بردانا به مرچ سرلیدان هاتن کرن لیشانده اینفازه به بانه کتبلی گریوین برچیبونی بویه برداناوی 6 مهان تالوخ کرد. جنگیز اکتوغان دیار کرد که دستور ندان اولو نخوشخانه برای خواه ببینین و گود امجی هاتن جزا کرن. دستلاتاری لدیجی گرتین سیاسی جوت ستاندارتی دیگه برای من یک جگرتین نخوش بو هکه بهاتانا بردان نهاجی آنده کرد دفع دمل دست گرتین نخوش ورن بردان جنه هفته و 5 سالی که به سدیه برنگرتیگه دروشک خرابتهیه دایک هفته و 5 سالی هاتیجه یلدز به بانه جکه چاخواه و هفال نوی نگرتیگه را پرشاندنه ده 23 آدار ده هات بنچاف کرن و به 4 سال و 2 ماهان هات جزا کرن دایک نخوش لسر سدیه برنگرتیگه گره دایک هفته و 5 سالی آلپر یلدز گود
روشا دایکا من گرام بویه ایدی بسه دوی دایکا من دمل دست وره بردان ده هفدیتنا ما یا داویده ایدی نکاری بو نفس بده و بستینه همو سرلیدان ما ین جبو بردانا به مرج به راپورین کیفی و سیاسی ین تبا ادلی تاکه تن رد کرن تو تکلی آوان به کریارن که لهمبری گرتی نخوش دکن به حقوق عدالت و انسانیت رنینه دوی رای گشتی دنگ خواه بلند بکه امینه شن یاشار جبو عدالت پیک وره افسد و 10 روشن لبر وزارت عدالت لانقره دنوبت دیه خزمین گرتیان که جبو داخوازین زاروک انوان ورن بجیانین برای خدابون انقره سردانا امینه شن یاشار کرن پارلمانترین دم پارتی جی خواه لجم دایکان گرتن دایکا آشتی و خزمین گرتیان حانیفه گمش مدینه کایماس و دایکا دنیس فویراز فهیمه پویراز جی نرازی بون نشانی به عدالتی دولت ترک دا و اف پیامدان همه بلا ایگرتی برده و بهناوی درکبه و گل مالا خور راحت رونی و قیسی اجدان هی و قیسی مرحمت هی ابدای و بی برخدانیات مثلنا عضلات اقتصاد ودقري كليتك عضلات مام تشاوب همتين عضلات حق كليتك هذا مش ماذا ترسين كوري مباردن وترسبر عندي وادارك امرنا مولو هاي امجي كي حياق وام لبش دايكا اميناني وامجي ايش هاي بلاجميش دكين وامجي فشتاويني وامجي درديوي بكشي امجي واكوي درديوي دنیای عدالت جه خو بگیره یعنی شان یا شر و نخوش و به عرضه ام دخوازن گلاکی به بردان والا خورمی ام دیده 25 گلانه دل اردیشه میتینگا زمان بله خستن جده گلانه فر لوانه ده چارچوبه 15 گلانه جشن زمان کردی ده چالاکیت ندار خستن ده 25 گلانه ده جی ولی نافچه اردیشه به درشما هر دم کردی هر در کردی میتینگ بله دار خستن میتینگ دل فنر آلایی یال تاخا ساحل کنت پک به جالی کماله این لکولین زمان چاند و هنر یا آرسیسا کووار دستار TCA DBP دم پارتی ایهده و پلاتفورما کدو دموکراسی وانه و ته ارگانیزه کرن اندما کماله هنر یا آرین و پروردکار زوزان بورگوت دوی گل مخوادی لهبون خوا درکه و تولی میتینگه ببه جبر لدجی درکتنا پولیتیکاین بشافتن اف میتینگ رینگه جیگر هفسروک دم پارتی وانه یاکوب آلماچی گوت جه 7 سالی حتی 7 سالی امل بندینه که تواهی گلمه به جلو برگن کردی تولی میتینگه ببن اندما آرسیسای جمیله آرماتشی وها گوت جبو زمان کردی ببه زمان پرورده ام بخیرن جبو مروف واته و گرنگی زمان و بیشه دوی هر کس به جلو برگن کردی تولی ببه لروجاوای کردستان و باکور و روجرات سوریه آمده کارین هلبجارتنا شارداری دومن کنگره استار و کمبونا جیانا زنوبیا دکلاراسیون خواهی هلبجارتنا اشکره کرد دکلاراسیون جنوزده خالان پکته اندما دسته هفساروکاتی پارتی یکتی دموکراتیک فوزا یوسف خواهفتنه کرد و گوت ام دموکراسی هرم به وینا جنان آوا بکن لگریلای آزادی یه جستار و املسر میراث وان ایرو بیمش آزادی بره بدبن هر وها به روزا پیروز ام لتوایی جنن باکور روزلات سوری توایی جنن سوری نیگو ابو 14 سال بزخمه کی مزن بیت کوشینه بره بدبن وحتى رجع إيراني أميرو جيبوكو
جاردارین یه باجاران نوی گندان به هشمندی آشن به آوا کرن به اراده آشن به آوا کرن به زانستی آشن به آوا کرن EDM دیروگا کولتی الپاش خود هلن و ام دیروگا آزادی به دست جنا به هشمندی جنا به اراده جنا بسر به آخر دادیم. کوردیناتورên Meclisa Jinan a Sûriyê kîne. Meclisa Jinan a Sûriyê bîstê gulanê Kongreya xwe ya duyemîn li Helebê li dar xist. Di Kongreyê de bendên rêziknameya Meclisê ya derbarê hejmara koordinatorên Meclisê de hate guhertin. Li gorî vê mijara koordinatorên Meclisê ku berê yek bû niha bû sesê û PKT û dabeşkirina ernîgarî di ber çavan re hate derbas-kirin. Gelo her sê koordinatorên nû yên Meclisa Jinan a Sûriyê kîne. Gulan Silêman, tekoşereke Sûriyeyî ye. Sala 1975 li bajarê Efrînê ji dayîk bûye û li bajarê Helebê dimîne. Sala 1992 di nava tevgera jin û cîwanan de dest bi tekoşînê kiriye. Gulan sala 2006 wekî şêwirmenda Meclisa Rêveberiya Xwesera Kantona Efrînê û şêwirmenda desteya jinana Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Rojatê Sûriyê kar meşand. Di Kongreya duyemîn a Meclisa Jinan a Sûriyê de ji bo koordinasyona Meclisê hat hilbijartin. Fenar İsa Abo ji PKTya Sûriyane sala 1984 li Qamişloyê ji dayîk bûye. Sala 2017 ciyê xwe di Rêveberiya Meclisa bajarê Qamişlo de girt û heta 6 salan di Meclisê de xebat meşand. Ji 2024 ve di Meclisa Jinan a Sûriyê de kar dike û di Kongreya duyemîn a Meclisê de wekî endama koordinasyona Meclisê hat hilbijartin. Rahab İbrahim ji PKTya Erebe sala 1967 li Tartusê ji dayîk bûye. Rahab çalakvaneke sivîl û huquqiya serbixwe ye. Bixwe perwerdekarê gepêşadanên mirovan e û sala 2015 di qada sivîl û huquqî de dest bi kar kiriye. Rahab ku wekî endama di odaya piştgiriya civaka sivîl de kar dike, sala 2018 de beşdarî danûstandina li Cenevrê bibû. Di sala 2022 de beşdarî Kongreya Brükselê ya ji bo pêşeroja Sûriyê bû. Rahab ji bo piştgiriya jinên Sûriyê di gelek Atolye û odayan de li Ürdünê kar kiriye. Rahab yek ji damezrînerên Meclisa Jinan a Sûriyê û ciyê xwe di asta rêveber de girt. Di Kongreya duyemîn de jî ji bo koordinasyona Meclisê hat hilbijartin. Qesedê bi daxuyaniyekê ragihand ku li Reqayê serçeteyekî Daişî hate girtin. Navendê got, tîma operasyona taybet tol di çarçoveya operasyonên li dijî bernameyên şaneyên çeteyên Daişê de roja sêşemê ango 21 gulanê operasyonek li gundê Reqayê pêkanî. Di encama operasyonê de serçeteyekî Daişê Ebdulmutî berpirsê yekemîniyê leşkeriyê li Reqayê hat girtin. Ev serçete bi navê Yaqub el Hedîdî û Usame el Kureyşî tevdigeriya. Di encama operasyonê de li gel serçete gelek belge amûrên têkiliyan çek û cebelxane hatin bi dest xistin. Di 25 Gulanê de li Erdîşê mîtînga ziman bê li darxistin. Ji dehê Gulanê ve li Wanê di çarçoveya 15 Gulanê cejna zimanê Kurdî de çalakî tên li darxistin. Di 25 Gulanê jî wê li navçeya Erdîş bi duruşma her dem Kurdî her der Kurdî mîtîng bê li darxistin. Mîtîng dê li Fener alayî ya li taxa sahîl kentê pêk bê. Ji aliyê Komaleya Lêkolînên Ziman Çand û Hunerê ya Arsasîsê Arsîsa, Kovara Destar, TJA, DBP, Dem Parti, İHD û Platforma Ked û Demokrasî ya Wanê vebê organize kirin. Endama Komaleya Hunerê ya Aryenê û perwerdekar Zozan Borgot, devê gelê me xwedî li hebûna xwe derkeve û tevlî mîtîngê bibe. Ji ber li dijî derketina polîtîkayên bişaftinê ev mîtîng girîng e. Cîgirê Hevserokê Dem Partiyê Wanê Yakub Almaç jî got, ji heft salî heta heftê salî em li bendêne ku tevahiya gelê me bi cil û bergên Kurdî tevlî mîtîngê bibin.
اندما آرسیسایا جمیلا آرماچی وها گوت دوی هر کس تبلی میتینگی ببه جبو زمان کردی ببه زمان پرورده بخیره جبو مروف واته و گرینگی زمان و بیجه دوی هر کس به جلو برگین کردی تبلی ببه یعنی شام و ده 6 سالی خوده به خواندوان خوره بجوه ام هیزا خواه جگل دگرین روزنامه یعنی شام یک شکیف نشوپی چاپمنی آزاده و ده دودی گلانه ده چالاکیا یعنی شام ده 6 سالی خوده به خوینرین خوره جوین پیک بینه چالاکی و لنافچه استنبول اسکودار لناوندا کنگره و چانده یا شارداریا باغلار باشی وره پیکانین هات دیار کرن که جبو بیشتربونا چالاکی سیاستمدارین کرد سبها تونجل و گلتن کشان اکشی هاتنه بخوندن جه خباتکارین روزنامه ارجان کاپلان دستیشان کرد که هری داوی نه خباتکارین چاپمنی آزاد هاتنه بنچاف کرن و گد چاپمنی آزاد ده تکوشینا گل کرد خودی رولکه گرینگه اتفاق جمهور جه چاپمنی آزاد تترسه هزا چاپمنی آزاد گل و دوی اف دستک هی بهتر وره خورد کرن خباتکار روزنامه کادر داغ جی گوت چاپمنی آزاد دنگ بندستان جنان و همو بشن جواگیه دوی هر کس بشتاری جوینه ببه و دستک بدنمه جه زلندایا نو جبو دایک ناشتی جه اردوغان ره نامه هاتشاندن 39 پارلمانترین زلندایا نو جبو چالاکین دایکین شمیه 25 گلانه جه اردوغان ره نامه اکشاندن پارلمانتر پارتیا کارکران ته آتاتویا زلندایا نو هون پیل تایفورد درباره نامه که جبو دایی که این شمیه جسر و کمار AKP'yi تایپ اردوغان رهاتیه شاندن و 39 پارلمانتران امضا کریه لسر حساب خوی توییتر جی آگاهی دانه تایفورد وحد بیشه 39 پارلمانترین زلندایا نو جسر و کمار ترکیه خواستن که حکومت آوی جبریارین دادگاه بلندین جبو دایی که این شمیه دانه رزدار ببه دایکین شمیه لتی جبندا کرنن به دار زوره اف 29 سال داوینه دنگ خواه بلندکن دایکین شمیه دمجار ما فمرو وانده دنگین گرینگن نامه ما یکو مجه اردوغان را نویساندیه ده چارچوبه آزادیا جوین و خواه افاده کرنه ده میتینگا دایکین شمیه 25 گلانه لخدا گالاتا سرایتل درخستن بیک و راستی تاجیز پولیسان وره جل درخستن ره دستور وره داین دیل آمده روژن بلگل فیلم اکولوژیکن گروک ورن لدارخستن قناخ دویمین روژن بلگل فیلم روژن اکولوژیک آمده ده چالاکی نشاندان بلگل فیلم ده گوتو بش و پانل ورن لدارخستن چالاکی ده بن بان شارداریا باجار مزنا آمده ده ورن لدارخستن و ده بپربن جبو آلیکاریا هشک سالی آفریقای 400 میلیون دلار لازمه برنامه خوره کانا جهان یا گریدایی نتوین یک بوی جبون هشک سالی لباشور آفریقای داخویانی دا برنامه دیار کرد که جبون کارمه به میلیون کسین برچیبونه و روبرونه خودی بکن لازمه 400 میلیون دلار پیدا بکن ده داخویانی ده هاته گوتن هشک سالی جبر سدما ال نینوی پیکاتیه باندور لسر جیانا 4 میلیون و 800 هزار کسی کریه هشک سالی زرار دای هلبرینا زاده ولاتین وکی زیمبابوه زامبیا و مالاویه لو ما پیدوی به فینانسمان که جبونا کاربن 6 ماهان پشتوانی بدن هیه بردف که برنامه خوره کانا جیهان توماس پیری گوت لباشور آفریقای چاندنی به آوغا باران تکرن جبر سده ماکو باران نباریه سدی هفته نفوساوی هرمه زادا خوابنده کریه لهرمه جبر سدما کو لپی هف هشک سالی پیکاتن ستوکن زاد گلکی کم بونه ولاتن هرمه ین وکی زیمبابویه هول ددن جدر و ایوالات زاد تمیم بکن بویرا ال نینوی پرگالا بای خرادکه و لهن هرمن اوکیانوسا پاسیفیک گرماهی زیده دکه جبر و سده میجی رادای باران دکه و او یکشی باندور لهلبرینا زاده دکه